Namar kajing syukur jong ke Hezbollah, petai kajing Yasuk jong ke Israel, wat ke Lebanon. Cater bom biang ke Jabal Amel Hospital. Yap saungut dan mensau nyungut. Bat kumbah nyungut ke bayap, bat kat arngut ke mensau. Kabaro kajing cater bom ha Lebanon, menin kesni. Yuk tia Donald Trump, kat badang yat ke Oval Office Maternal Health Meeting. Mensisngi haka sautarik kapertai berkawai galasaki ya kacing yasuk hapteng ke Israel ban ke Lebanon lengba kacing penyasuk jong ke Washington DC hapo kacing alam jong Donald Trump Henry menin kasngi ke santarik ke Israel ke lapteng ban ter daki misai hasau dong jong ke Lebanon bat kala hukum ban penkandria yaki breu haki kendai telik senang hasati jong ke Lebanon pat kumbah nyungut ki bru ki balayap pat kat arngut ki balaman sau haka jeng termisail jong ke Israel menin ke step ha Lebanon kawai ke jeng syat terbom ke ba syirkai ke deha Jabal Amel Hospital ke badai ke ju ke hospital ke badang syak kruit haki ne kisngi ki baladap pat kajing syak kruit menin kasih kalawan ra ya kajing yap breu ke bas saungut pat kajing mensau jongki nyungut ki breu pat kalawan ra ru ya kajing julor ke bakrau haka neka hospital ke Lebanon National News Agency kala report pat kajing syak target ha hashbosh kalawan ra ya kajing yap jongki arngut ki breu pat kawai kajing syak target haduer kalawan ra ya kajing yap jong uwei samla bru pat kajing keli ke bakrau kami balai hatin balaya keren talaya soy ya kajing yate kular pan yasuk hapdeng ke Israel pat ke Lebanon Henry ke Israel kadang le ya kini kam pentrim ya ke Lebanon kajubab menta kalong namar kajing syukur jong ke Hezbollah hatin baga sorkar jong ke Lebanon kalaya soy ya kajing yate kular pan yasuk pat ke Israel lengba ke Washington daga jing mi khmat jong ke sorkar Lebanon Henry kisipai jong ke Hezbollah ki kentaj mardor ya kane kajing yasuk jong ke sorkar Lebanon pat ke sorkar Lebanon kala kularu pan sarendar lut ya gitiar yasiat pat pan pendemno hakmat jong ke Israel penban na kaliang jong ke Hezbollah kabadai ka kenhun lanluj ngari Lebanon kamkwa kan aitino ya gitiar siat pat kamkwa ban pendem kala kentaj mardor kumta marba kini jingkop jong ke Hezbollah kilapoi hatan dong skor jong Netanyahu si sendon ke Israel kala kruit daga bateng ya kitan jong ke Southern Lebanon barok away bat kajing hukum bat penbor yaki kendai teliki senang pan mi no sendon na lagi jong kiying sen ka sorkar Lebanon kamla lehiyai namar kasa tang haka kerteng bakalong ka sorkar Henry yaki bor sipai baro lakamti ta ke Hezbollah kawai ga video short clips kabala sapriang step ha bau Donald Trump ula yothia tabaka Oval Office briefing kadang ya syakmat